Makularna degeneracija je jedan od vodećih uzroka slabljenja vida u starijih osoba, a pojavljuje se u dvije forme. To su suha forma, koju karakterizira pojava druza i promjena pigmentnog sloja u makuli. Nije je moguće potpuno izliječiti, ali se zbog usporavanja napretka ove forme propisuju vitamini za oči. Također zahtijeva redovite oftalmološke kontrole jer može prijeći u takozvanu vlažnu formu. Vlažnu formu karakterizira razvoj novih krvnih žila ispod makule i propuštanje tekućine ili pojave krvarenja u makularnom području. Kasnije, ako se ne liječi, dovodi do stvaranja ožiljka i gubitka centralnog vida na tom oku. Obje forme u konačnici mogu dovesti do izrazitog oštećenja centralnog vida, ali ne dovode do oštećenja perifernog vida, pa time ni do potpune sljepoće. Vlažna degeneracija zahtijeva što ranije otkrivanje i početak terapije injekcijama anti-VEGF lijeka. To su takozvani pametni lijekovi koji dovode do poboljšanja vidne oštrine i povlačenja novonastalih krvnih žila ispod mrežnice. Ovih lijekova ima više vrsta i vaš retinolog će odabrati onog za kojeg smatra da je najbolji za svakog pojedinog pacijenta.